Thank you, sir. See you. Lah, kok jadi pindahan ente sih? Ane kagak begitu dah. Coba contohin. Pratfood. Bro, I'm coming. What is this, bro? Here. I asked you, what is this? Here. Stop here and no smoking seal. Apaan ente? Jawab agak nyambung. Kalau di sana nggak ada yang banyak nanya kayak ente. Ambil, resekin, bayar. Ya kan ini cuma nanya, Bang. Ente lahir mulutnya nggak dibedong ya mama ente? Emang ribet ngomong sama orang zaman kupen nih. Aneh cuma nanya, dikira ngebantah. Udah ada yang hidup lagi. Hidup udah banyak cobaan, pakai ketemu orang kayak ente lagi. Sama bang, aneh semenjak punya tetangga kayak dia, hidup aneh kagak tenang. Gorengan. Ya iyalah, kalau hidup itu banyak cobaan. Kalau banyak saweran, itu namanya dangdutan. Ente, kalau masih berisik, aneh jadiin gorengan ente. Biarin, mulut aneh. Ah udahlah, aneh ngantuk lah ente. Ente masih aja berisik. Nape? Oh. Diam kayak